aba baba bakwasire bandiko bandikira ibigambo bitari mwe na mwe barukore ko kwetombita kwabo ngo muringo gubariyono babafururamu tugushoborekere okurugera abashubuzi abambara Makanisi Landlords Association ne bakora imirimo yabo bweshereke batesere rukiko okushobora ko barafurura abashubuzi twagireyo yatugira ati niza kwija kurambura umwanya gwanyu mbete mbasitamise mugambe ebizibu byanyu ukwetombita kwanyu kwa barandurori nabaraba kwenda kutuburupinga umwanya tibakatwetaga onke kintu cy'umusasa uko mukazo kwasirika mwekamu kikago no mudarara kunagire guguza association nempe mutwaro 50 kandi membo ondijo yagenda mugugura bagumuguza miliyoni 15 ninga 20 ningi 10 konari yare kishire kumbe mutwaro 50 amudara gwanje bakaguza miliyoni 10 Ntuyimirira wano ntubabuza mugenda tutekaho ne bagamba tumutubuze mugenda tukolera kiti mutubuze mugenda tuwadi tibatuwa banki nobuuza chairman gwe Tomu obwefude na kyemalira kichenyo tubulye kigenda mu maaso ntaati mumbuuza entebenkanisa zo kufurira katare kambara Makanisi zikatandika bwanyuma yo kufunda niko kuzomwanya gweshandize okutandika kukorera ya Victor Bwana ubwo kari kutebenkanisa bwakombekwa hatu waba kwato kabatambika kuri yaho umuntu atakubasa kuza kubahangira umucyara babaho bata so tutero muranga tukugirangu dekabeho okurikiriza ebitekateko by'abantabo twaichirira Tomu Mukundane chairman wambara Makanisi Landlords Association abaru kugambwa kuba babire bangambanye nko mu ntebenkanseji kandi na hakanse biri kugambwa abashubuzi twakakoraga kintu cyo natine rukiko twine constitution turagira ngo buri mwaka tugira urukiko rwabona kwihaninzo mbwebembezi tinkarenze yaga mwaka tutagizere rukiko ekinde cyamane kiturukora kwa kubaho enshonga yona tugire twete extraordinary general meeting tinka planning aganyenka ni planning na barandlords banje konka abantu kuba kwato kabiya hagati ya town okabatanga ko buseri okabatwaro kuzumu okashoti tibine mugasho zonisha bamwe nabakubasa mwimusi amara kaganyu biliyoni 80 zo ziri kuza kombeka kataraka kandi barandlords batireho ubucweki 10 bwa sente zona eziri kuza kukoresibwa gasha kwa Anita Gangwa aine byona